po kay katamungan. Yabe tala po king banala Eucharistia, din kapatad tamong pasalamat. Bilen Kuyugan and family, Kapitan Iris Katindig and family, Toby Vergara and family, Maribel Briones, Adrian Villaruel, Cora Malonzo and family, Oscar Villaruel and family, Alex and Melody Nabong, Roy and Alice Almario, Russell Dominguez and family, Lito and Janet Mago, Frankie Manlapas and family, Bong Dison and family, Norma Maglangke and family, Pilar Guevara and family, Jay and Dory Peña, Dan and Rina Torres, Johnny Garcia and family, Nancy Peña and family, Robert and Ellen Pineda, Beth David and family, Teresita Pineda and family, Josie Cadingacion, June Pineda and family, Sol Pineda and family, Adon Pineda, Jason Pineda, Grace Carlos and family, Sandy Pineda and family, Josie Santos and family, Paulette Stoll, Angie Arasto, Luis Pineda and family, Ramil Pineda and family, Lorna Pineda and family, Pineda Manangkil family, Magdalena Dacanlali and family, Marcial Santos and family, Olivares and Javier family, Santa Maria Garcia family, Sally Dison and family, Dimal and Montemayor family, Vice Queco and Net Almario, Joselito Yabot and family, Danny Bareng and family, Tals Ballesteros and family, Saldi Menjola and family, Rainet Britain and family, Perdalita Castro and birthday Thanksgiving, Abalus and Oprasia family, Jejo Mago, Dan Bungay, Dana May A. Meneses and family, Maria Bielde Maninang, Michael Lobby D. Pauler, Ima Francesca Alo, Mr. and Mrs. Jeff and Angie Baluyot, Mr. and Mrs. Aristarchus Gosun and family, Noel and Joanne Capule, Vanessa Masangkay, Mr. and Mrs. Chito Mandab, Angelita M. Adona, Mr. and Mrs. Eduardo Simbulan, Maribel Dizon Santos and kids, Toti Santos and family, Son Ducot and family, Lawrence and Yel Mago, Gian and Tintin Mago, Kagawad Edgar Garcia and family, Imang Miding Intal and family, Almira Briones and family, Francie Pangan and family, Beth Bungay and family, Edna Musni and family, Bida Ibanez and family, Resti Makapagal and family, Arman Batu and family, Bogs and Cora Almario and family, Eric Simbulan and family, Dante and Emma Candas,
Lorante Pagio and family, Limuel Estanislao and family, Diosdado Estanislao and family, Clarence Cortez and family, Benigno Pagio and family, Gerardo Garcia and family, Rodi Cortez and family, Ronald and Cora Mago, Willie Andaya and family, June Laksina and family, Remy Suba and family, Dayan Tumintin, Cesar and Agnes Tumintin, Joy Tumintin and Christy family, Nikki and Alexandra Urbes and family, Rowel Manyakop and family, Jaime Manyakop and family, J.D. Son and family, idalatala po king karaduada Juliana, David Abelino, Jose Basilica, at kapasalamatan ng Ricardo Alparo, Tintin and James Concepcion, kapasalamatan ng Ned Lea Noriaga para kang kayang birthday. Birthday pasalamat ng Nori Alcantara, Puang Pangan, kapaldanan ng Clauria Tolosa, kapaldanan ng Alexander Santos, Telma Villanueva, Blesilia Santos, alananggang kapainawan para kang kaladwa ng Artemio Pineda, Hermihilda Pineda, Maura Sumang, Eduardo Angelo Anika Sumang, Petronilo Alparo, Ronaldo De Jesus, Quirino Maglangke, Elijah Maglangke, Opelia Maglangke, Maricar de la Cruz, Marcelina Jose Tolosa, Benaventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Enrique Santos. Agkatanda ko pong si Claude Nieni para pangadyantaya po ing oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko. Bang manakit kapatawaran, ampombe. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kay kami, at may kamatena, karindakal ataw. Adwan mi keko, imbaligdan mo kaming mitmulugod, at yatsyat meke kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi lo, ring sablang lidingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo impa magtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan no, kumayap na dasanang malalagwa. Ingatan mo retang lidingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango nabi. Pagkalam mo karelo, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon.
ban magobra kaming miyabe-abe, king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at panagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasagkulan, kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong biye at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Emo sana pisauli ing aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, kinsablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsud, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon. Luklok tamo po. Mayop, bengi po kaya katamungan, at syuta na po king kadiman Domingo ning Kwaresma, antimurin ing kapigaganakan ning Birhen Dolorosa. Isadya tada po din kaya katamong sarili, king pamipuri at pamisalamat, king banal a Eucharistia. Lubos a kapasalamatan, kareng kaya katamong kapatad at taga San Jose, Block 16, Pulong Kamias, Block 17, San Jose proper, Block 18, Fatima, Block 19, Poblacion Plaza, bilang lay collaborators. Paunang salita. King Aldoyti, pagmasusyantalo, ring kalangkutan na ningwa na Birhen Maria. Karapat dapat mo ing iyugneyo, ing kaya katangin do, king pamailasa, ning kayang anak. Uling malapit siya pangayugne, king kabilugan na dapat, ning kaya katamong pangayat bus. Balo na lang masalese, ring kadigaligan, at pamagsalbat ning ketawan, at alayang tigan, king pamanyaw na, kin dibino ng anak, para king kekatang kaligtasan. Para titasan ng mitmong kapasalamatan kayo, king papamyena kekatamo, king bugtong ng anak, at king ganap ng pamanyaw, king obra na, ning kayang pamanatbus. Talakad tamo po at ikanta tayo, indalit a pamuklat. Justa crucem la
Hilagin ni pa ang panganak ang puning banal ay Espiritu. Amen. In grasya ng luta mong Yeso Kristo, in lugod ng Diyos, at in pamakagum ng banal Espiritu, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Kristiyano, emo king amano, nuneking dapat. Kristiyano, emo king amano, nunepa naman king dapat. O yan karang kapatid, ing paganakanin kaya katang kapag masusyan ngayon Jesus, o yan ing pepakit na kaya katamo. Emo king amano, pepakit ing lugod na king Diyos sa mitubod kaya. Emo king pamanruna, nune king krus kapatid, king pamidawon ing kayang biye, pepakit ne ing lugod ning apong ginong mitubod kaya. Maria, kaniting tradisyon, Biyernes Dolores, ing Biyernes Bayo, ing Maleldo, metong yan namang piyalimbawanan. Itang tangu ng Maria, ing lingapan, ing anak ng Diyos, ing tangu, sidsad ning tangu na ang gaking kabitisan ning krus. Enelikwan, minyad sa diya, agyang masakit at masakit. O yan ang Kristiyano. Kristiyano yang manyadsad maglakwan. Kapatid, karing pinandit, likwan tayo nga pong ginulot tamo, tinabog tamo, at etamo meniwala king kayang lugod kimbiyena tamo, panyawad tamo iti kapatawarana at king kayang pakalolo. Yakas tapong may ginagnan ing kapanya siyan, magkumpisal ko king Diyos ang may payang tuto. At kaya kayo, kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapidanmang Birhen, karing sa Blangangel Ampong Santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin nyo ko, kin Diyos aginuta mo. In Diyos sa may payang totoo, pakaluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa nangga na kimpi alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pagkalub mo sana kaya kami, ing kapatawaran mo, at iligtas mo kami, king pangaalipan, king kasalanan. Itiyadon mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari, kambe mo, at ning banal na Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Makarandam tamo po ngini, kendi tuhiryaning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Eremias.
Ding sabla, daramdamang kulang bubulong. Makapadurot kay katamo, ing makapangilabot. Isumbong taya karingatsu king kayupayan. Agyang ding matalik kong kakaluguran, panenayan da ing kakong pangabagsak. Ngarang sasabi, marahil akwa ng malinglang, kanita, arakap taya, at apagbenggansan. Dapot, ika, ginu, at tsuka siping ko. Masikan ka ampong mayupaya, at detang kako maglupig mga buwala. Mga karine lang alanganga, uling ela malyaring magtagumpe, ena makalingwan kapilanman, ing karelang kamarinayan. Dapot, mayupayang ginu, king alang pa mga biran, taong makatuliran, ke kalangan, panyubukan. Balo mo, ingatsu karing pusura at kaisipan. Inya, paboren mong akit ko, ing pamagbenggansa mo karing kalaban ko. Uling karing gamat mo, karin ko binili ing nasa ko. Pagkantaye ing ginu, puryanye ing ginu, liligtas na la ring mga gipit, king upaya daring tawong mayap. Ing amano ning ginu. Salamat kin Diyos. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Kaluguran da ka, o Ginu, ika ing kakong magdepensa, kako ing Ginu, antiyang batong maragul, ae maugun, antiyang pader, amatibe, ababye, kaligtasan. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Ing kakong Diyos, batuyawaring matibe, ang magdepensa kako, at antiyang kalasag ko. Puryan niya ing Ginu, ngakong kukulisak, at magligtas ko, karing sablang kalaban. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Makagapos ko, karing tali ning kamatayan. Tatangge na ko, ning masolong agos ning kasiran. Miras ko, king bingit ning kamatayan, at tuna ko, king oras ning kawakasan. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Kanitang gipit kong kabilyan, ing Ginu, yaing kanakong inawos, king templo na kakong bosis dimdam na, kakong saingsing, miras king panamdam na. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Talakad tamo po, ban parangalan, ing mayap a balita. Ing Ginu, yung amano ning Diyos, i Kristo, yung sasalbag bini, ding sablang lalapit kayo, miedo, manggaman, king alanangga.
ing Ginoo manatiliya kay kayo. at keka antimurin. Pamamasa kay may pabalita agpang kang San Juan. Di gaya keka o Ginoo. King panahon na ito, pasibayo lang dinampot baturing udsyo, bareng pasibasan. Inya sinabi na karela, pepakita nanda kayong takalamaya pa dapat ibat king ipa. Sano kareting sangkan ning pamamasibasyo ka na ako? Peki ba't daw? Babasibasan da ka, uli ning mayap mong dapat. Nun uli na ning pamaglapas tanganan mo king Diyos. Uling magbansag kang Diyos, kabang metong kamong tao. May giba ti Jesus karela, wari makasulat, king kaya kayong kautusan, sinabi ko, Diyos kayo. Nung ausana lang Diyos, ning kautusan, ting taong dinina na ning Diyos, king amano na, malyaring payalyan, ning kasulatan. Pinili na ako ning ipa, at tinubod kaya tiking yato. Makanano yung asabi ka na kung ini, nalapas tanganan kayong Diyos. Uling sinabi kong, ako, anak ng Diyos. Nung kula daraptan ding parapat ning ipa ko, kayo sukat maniwala ka na ako. Nung daraptan ko la, agyang kayo maniwala ka na ako. Karin mumang dapat ko, sukat kayong maniwala. Banabaluyo, hatayin dyan, king ipa at syukanako, at ako at syuko kaya. At pasibayo rin, pekikwanan dakpan ni Jesus. Dapat ikwana lang pangilagan. Pasibayo ang minta Jesus, king kasumangid na ning ilog ning Ordan, king lugal nung nuya minunang meminyag iwan. May natiliya ka rin at dakal lang tao, ring minta kang Jesus, ngara, alayang depa ta milagro iwan. Tapos, tutu, ing sablang bagay sinabi na, tungkol kin taong iti. At dakal na rin taong meniwala kang Jesus, karin. Kapatad, ing maip ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makirandam tapong eni king humidia. Nandin po, anya may antala, ing kaya pong Stations of the Cross, o anya may lipat ya, huling ating ko pong kesal, may ka-conflict keng schedule. At pansinin mi pong kereng milabasan na Domingo, at kereng darap pa pamambulan, yung schedule tamo, halos kasala, kung balo huling may luwag, o posibleng, medyo mas melagu, yung pisamban, malagu, yung pakasal, king kaya katamong pisamban, ako na po bahalo. Pero, metong po ka rin paganaka ng kakasal, po. Iniibat siya po, katang metong pang kapatadapari. Nga naman kanyang sinabi, ing pangako da rin kasal, ing amano da, ning kasakasal mismo, itang exchange of vows, kapitnaya pa ka nung katutuan nito. May pasabing tutuyo. Meron mga tamis, na yung mga tamis. Mga yumong amano, pat, anyang kasal kayo ng ati dulce. O, itang English mas balo kay for better or for worse. Nga niya papat, akalwang ko na anak man kinasal for richer or for poorer, in sickness or in health. In health, wapat, wari payat kanyang kinasal ka, pat, pat-pat ka kanito, ngayon pot-pot. Until death. Ay, Diyos ko, pangayo mo da. Ikaw yung kinasal ken, mas balita ka na ako, Hibat, pinanurat ang kakasal ko, mga lidigid na pakilwa. Talaga namang goosebumps, makapangilabot, Sapot ang mag-exchange na lang, sing-sing, niya kasantintang amano nandin, ginamit ko kailan may hindi kita pagtataksilan. Tanggapin mo, isuot mo itong sing-sing, tanda ng aking katapatan at pag-ibig sa iyo, sa ngalan ng Ama. Ay,
Kanya man tang pakiramdaman eh. Pero nga ito kapatid para, patutuo yan, 50% siya pa yan leng. Maging yan tutu, potang patutuanan eh. King bie pamiyasawa. Potang inglugod, masubok, kabud, masubok ne. Palagi yung sasabihan po yun eh. Nga ako po pinandin. Itang metaphor, potang masusubok yung lugod, kari mo balo, nung tutu, retang pangako, retang amano. Wala mo nga ako yung tsa, kailangan yung babad, king bubukaladanong, bayang lunto lasa. Ing lara, kailangan yung dikdikan, bayang lunto, paras, ampong lasa. Ing gold, ginto, kailangan niyang masubok, kingapi, ne? Ba mo nga balo nung tutu yang gold. Makanya niya naman po yung pangako, ore nga mano, ding lugod, apangako, dari miyasawa, ne? Masubok ya, ne? Balo me, tutu yang lugod, ne? Nung kabud, tinalan niyang kapag subukan. Ganakakya po itang Kasebian King English, taitang actions speak louder than bigit king amano dapat. Ne? More than words, actions. Iya mo naman po, ing makapalalam, king sinabi ng Jesus kindimdam tamong ebanghelyo, kaniti po nga Aldo, nga ng Jesus, balikan tayo po ne, nung ako daraptan, ding parapat ning ipako, ako sukat maniwala ka na ako. Dapat nung daraptan ko la, agyangi ko maniwala ka na ako. Karin mo mang dapat ko, sukat kong maniwala, ban abaluyo, at naintindihan yu, kingi pa, yang at syuka na ako, at syuko kayo. Balawitang, bisa ni manggiligit nga pong Ginoo. Diyos ko, nano parugo. Yung kailangan kong gawan. Baka nita maniwala ako ka na ako. Yung nga ako yung tinubot ng Joseph pa. Yung nga ako yung anak ng Diyos. Ngayon ako maniwala king ka na akong sasabihan. Agyang rugong gatang gewa ko rugo. Ding masakit, tinulo ko la. Ding maranop. Pepa ka nang kula, ding makasalanan, pepa tawar, din ko lang bayong biyere makasalanan. Nano pa rugo, nano pa. Makikerry the way ko. Sorry. Kakabit kayong lugal ko, king lugal ni nga pong Ginoo, itang binyenan ng handrugo. Kasi iting mission na lahing tinagan Anyapin king katatawlian, pass forward. Yan. Ala nintigan. Gana. May libasan de. May pako yaking krus. Ang gaging katatol ng Diyos ko, patawaran mo na. Dabaling gagawan da. Kalimwa yun rin ang mano ko. Agyang daraptang ko man lang sana. Yung malasakit, papalto ako. Ilugod, papakit ko kaya kayo. Ita mo man sana, panwalan nyo ko. Actions speak louder than words. Bigit king sasabyan, mas malakas lang mararamdam ing papasyag daring kaya katamong gagawan. That's the bottom line. That's the point. Kailangan kayong ulitan. Bigit king sasabyan, mas malakas mararamdam ing papasyag daring kaya katamong gagawan. Madalas tamo pong apapansin, dakal ngeni, Kristiyano lamo, king lagyo. Nanong bro na pong sabihan dito? Yung bro yung sabihan, dakal ngeni, Kristiyano lamo, king awus. Mayayawus lang Kristiyano, pero yung karelang daraptan, yung karelang gagawan, salang at laban king panga Kristiyano da. Dindam yun niya po ka na ako ini. There's a Jesuit priest, Indian. His name is Anthony De Melo, S.J. Nga nang sasabi, baldug ko niya mo king Kapampangan. Maligwang maging Kristiyano, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. 15 minutes, 20 minutes, sige, 30 minutes. Kaya yung katikismo ng Simon,
Prepare da kayo kayong binyag. Benitang tugtugan da kayong dan. Bibinyagan da ka kilagyo ng ipampo na po yung Espiritu Santo. Amen. Kristiyano na ka. By name. Mayawos ka. At may biyayang titulo nga ito. And for me, Pat, more than Reverend Father, more than PhD, Doctor, more than Engineer, more than Architect, para ka na ako, uy, timpi ka malagong diling titulong. At tamo. Yapin ng pamaging anak ng Diyos, uli ng binyag. At pang mas malago at marangal at titulo ka rin? Ala na. Ang tanong, puta Kristiyano ka aking lagyo. Awos. Kumusta naman yung kaya kang dapat? Kumusta naman yung kaya kang panugali? Sintonado yung Kristiyano ay mapangurakot. Sintonado yung Kristiyano ay mamurait. O kaya Kristiyanong bulag. King katutuan. Bulag. King pamangailangan daring aliwa. At ang tanong itang mabande. Ang po itang kalulong Lazaro. Akakit nan eh. Alahin gagawan. Potang kayo magre-reklamo yun. Ay, Abraham, ligtas mo kayo ng impyerno. Mapali kayo ni. O bulag ka kanita eh. Ating kang kapatid na yun ni Lazaro. Lazaro, mira siya banwa. Sabi mo ko, Lazaro, Diyos ko. Kristyanong sintonado. O kaya Kristyanong balasubas. Kristyanong mabulang. Kristyanong aliwapa. Kristyanong marites. Ay, sorry. Wala lang gay, warugo. Almusal danamo. Impamanyira. Karingaliwa. E naman pakibaluan, naning resa-resa. At makakalungkot na yung kay, nino pa rin pala simba, ang po rin tao pisamban. Ilang gagawa, ay, mas maraguling kaya kayong pakibatan. Mamamakiramdang tao, kingamani nga po, kinunano malalyari. Alang kwenta, yan naman. Eh na kasi simba, nung Kristiyano kang sintonado, at nung kang makasadyang magbayo. Nano pa? Deti, itang amano ko sintonado. Jerbe na ng sintonado na. Pwede magkantay niya itong sintonado kaya. Ay, hala. Eh di wow, magaling ko nga. Isunado mo rin sabihan, weng, aluway itang tono, kiyetang makalapat, kakanta mo, ang po itang makalapat, kiyetang mismong, naos mo ta, piyesa. Halimbawa, nano rin notes, do, stuya, do, di naman kung do, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, beng, dati laso pa. Makanya doya kaya ba't kanta mo ti o kaya re? Sintonado. Ating sintonado, ay, matsuri aking panamdampat. Kimbalugbog. At balota mo, makanya mo naman, potang sintonado, tintang akakit sintonado, king karelang pangatao. Halos siya mo ba rin lapitan, halos siya mo ba rin pakibayan. Uling, taliwas, ingkarelang amano, ampo, ingkarelang dapat. Kristiyano lamo king aus, dapat tali, king pami, rapat, dapat. Kaya palampasan, ngayon eleksyon, bakit tamo? King tamo Kristiyanong sintonado. Makanano among, luklok talo, ring karapat dapat, ring malapit, king papasyag ng ebanghelyo, ni nga pong Ginoo. Capacity, ability, ang poitang karelang character, malapit, king tuturo ni nga pong Ginoo. At yung king pangadi, ning kingalalan, among kahay ning CBCP, tayo itang papangadyan tamo, itang pangadi para kingalalan, gamitan nga ng konsensya, ingkatang kalayan, bumoto, uling yung tunay Kristiyano, pay dayig king kalaraman, ing tunay Kristiyano, katutuan, ing balo na. At ding tama siya king katutuan, ilang kaya katamong parangalan, at ilang sukat tamong iluklok. At amo pay dayig, at pay silo, king amuyot ning pera, nunay king prinsipyong paglaban da. At apay dayig ka rin mga lagong nga manot pangako rahi, Diyos ko. Ngayon kampanya, kanya mandugo, impakiramdaman tayo, pero ang tanong! Pilan karela rin tututo. Mga yumong amano, pero pilang kaya karela, mangutang kumo.
mayakit king kaya karan dapat kabud, miluklukla. Uy ta, nya meto nga, mong kain ning pisangban, lawen ning karelang track record. Uling once they have proven their leadership, ha? Ing karelang kasuywan, ing meging biedang kasuywan king balen, king komunidad, o kaya king karelang pamilya. Paniwalan la, alimo kareng nga mano da, nune kareng dapat. Kalupan ning pakisabi ni nga pong Ginoo, kareng tutulig sa kaya. Yang eno ko maniwala king amano ko, king dapat mo man sana. Kaya mo naman, karuang kapatid, lungubta ng ini, king darat nga Domingo, king Maleldo. Kalupan ni nga sabi ko, ing lugod, ape pakilala ni nga pong Ginoo. Ing lupa ning lugod ning pakalulo, ning Joseph pang mitubod kaya, ay nyatiro. Peto tuwana ni king dapat na, king kayang pamaylasa, pangamate, king krus. Sidsad ni, ing tanguna, ang gaking kamatayan, ang gaking pamanyubling mebye. Ako, solve ko kanini at sigurado ko, ating tamong Jesus sa manyad sad, tututu king kayang amano, king dapat na, uling ating niya mo namang indong pigmanan. Maria, itang tanguna, alipa na ako ning Ginoo, marapat saka na ako, agpangkingging kas mo nga mano. Anyang inaus na ning Anghel Gabriel, tinanguya, at may nga kuya, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Pangako, ya pamoy ita. Pero nung lawen tayong biyening indong birhen, sidsad ni yung Ginong Yesus. Ang ganyang, may bayit ya Jesus, at dinalang kapag subukan, inyang papatenong Ponsyo, Herodes. Haring Herodes, denganggang anak, uy tarugin Maria, tarose, makauta mo kini nga ng anghel, uling papateto, rin pang nakapanganay lalaki, tara na, mintala king Ehipto, Diyos ko, ala naman taksi kan tala namang sakin. At pilang panahon, linigtas ni, king kamatayan, iinganak ki Jesus, at kibat may balik, at kibat pilang banway to. At ang ganang Jesus, of course, very silent Lord ang banong areta, ne? At ang niyang Jesus, ne? Danasan na yung kayang pamaylasa, yung kayang pangapakot, kamatayan. Yan ni Maria, may natili, king pitis ning krus ning kayang anak. Pengaring babayala na siguro mas masakit pa kanita. Tangakit ming kaya kang anak. Tangala ka nga gawa. Briming sopan. And all you can do is to entrust Him. Ginuwi ka ng bala. Kang ima ko, kang kinganak ko. Ginuwi ko ng bala. Akit may magdusay kayang anak, maginalo, may natiliya. Anting meto nga pengari. Bakit? Simple mo, Paulo ning lugod. Yung lugod. Yung lugod manyad sa Diyo. Yung lugod ayamo, ayapse amano, I love you. In words. Pero ang tutong kaluguran me, sad me. At yan ni Maria, sad me, ang gaking kamatayan ning kayang anak, enelikuan. Yung lugod, ayamo manyad sad, yung lugod mapibaba tayo. Yan yung lugod. Agyang masakit at masakit. Ang biglakwan, uling yung lugod, king kayang anak at king kayang misyon. Biyernes Dolores, may itong yung tradisyon, alay man king ordo, pero itang Biyernes bayong Maleldo, pag masusyan tayo iti. Kapatid ko, oren ring aduang piyaling bawanan, ning makanan tayong sukat biyay ning pangakristyano tamo. Jesus, dinaw ning kayang biye, ing tanguna, ayamano, dapat king krus, pigkalub ne binyening kayang biye para kay katamo, pang miligtas tamo. Marian timurin may natili, king krus. Nga sana, kapatid, kaniting mesa, itay nga duwan tamo king apong Ginoo. Gawa nakatang kristyano, mo king amano, nun pa naman king kaya katamong, dapat. Pangadita mo yung metong at metong, manyad sad tamo, maligwa yung susuyo king apong Ginoo.
Nagyang kakaba po. Metong ka rin kapag subukan, delanan ko itang pangawala da rin pengari ko. Metong ako tang kanita, pat asadsad ko kaya yung kana akong pangapari, waling bilang metong anak. Nagyam pari ko, ding pengari, pangaras kang ima. O, tangin ako man magselos ne. Pangaras kang ima, istong kewalan kang ima. Ay, mong kapit nga ning bimo. Kotang, makanan mong tanggapan ita. Nga sabihan ko kaya kayo, marano niya yung Kwaresma ako. May arano niya yung Biyernes Santo ko. Nya, yung kotang, asad-sad ko kaya. O naman, king grasya at king pakalul ni nga pong Ginoo. Maria, yung magsilbing pialimbawanan ka na ako. Manyadsad ka, manatili ka, maninay ka, uling balo mo, mapupusngan. Uling balo mo, ating kang paninayan. Uling balo mo, kibat ning kamatayan, kibat ning lungkot, kibat ning kapagsubukan, kibat ning bagyuleng. Sunlagyeng aldo. Pera ka ba may bengi? Balo mo. Bakit siyang aldo kinabukasan? Makinging biye, kapatid. Yan sana, malamang kasakit. Susuyo, kimpisamban. Rahin ka na akong committee, King Maleldo, Diyos ko, pota mag-meeting na kami 3 oras. Pero salamat, manyad sadla. Sadsad tamoy, metong at metong. Magumpisa pa mo yung kaya katang obra kanyan. Patawli. At karintayakit, kapatid, ing serious tamo, king kaya katamong tango. Potang emo king malagu, emo king kanawan, nune pati na king kasakitan. Denga mano tamo, mayakit laking kaya katamong dapat. Manyad sad, Kristiyano emo king amano, nune Kristiyano mo naman king kaya katamong dapat. Amen. Talakad tamo po. Karugad kong kapatid, ing mi pa kong Kristo, King Cruz, metong yang sagabal karing dakal at lubos kamuritan karing aliwa. Manalangin tamo kin Diyos bang ibuklat na laring kaya katamong mata at atuklasan ing kayang dibinong kabyasnan. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, ibuklat mo ring matami king katutuan, dikil kaya ka. Ulitan tayo po. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Para ka ring manimuna, King Santa Iglesia, alalasanang patan at mititimid, King ing Diyos makamalya, dapat marayo, nunayat siyo mismo, busal tamo, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Para ka ring manimuna, karing gobyerno, mabilog ayato, era sana kakalingwan, King ing sablang bagay gagawan tamo, sagrado o sekular, ating espiritual at ulinito alanganggang kararasan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Para ka ring sablang magmasusi kaniting Kwaresma, mi kalalulasanang maragul akamalayan, King kaburyan ning Diyos kaya katamo. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Para kay katamong inampun ng anak ning ipa, palabungan na sana ing kasalpantayanan tamo kayo. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Tanggapan ang saning Diyos ng kiyakatampong kapasalamatan at kaidanan, at timurin yun ang king kayaryan ng maligaya, rin hanggang kapatid tamong mayhangon na biye, ipanalangin tala po, King Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Makuyad pong katahimikan na duwan tamong po yung sarili tamong kapagnasan.
pa, dingating ketasan, tingyande, at hanggang ini, eboring tanggapan ng anak mo, anting karelang talapangabos, ami katawan tao. Ikami sana, parati miyang papasyag, anting kaya kami ngari at talapagligtas, uling mabibiyaya at magari, manggaman, King Alananga. Amen. Ing dituhirya ning Eucharistia. Talapad tamo po. Manalangin kayo kapatid ko, banining kaya katang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoy, tindaon karing gamat mo. King kapuri, kaligaya ning kayan lagyo. King kaya katami kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ipaming miglalang ding ay nadaraw ni king kekang altar, sa upanda kaya sanang magkamit alananggang kaligtasan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuma natiliya, kaya kayo, At keka yat antimorin. nayo reng pusuyo, Makayat nano king pasalamatan Gino. tayong ginuwa Diyos tamo, Iti karapat dapat at matuli. tinepin karapat dapat at matulid yung pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kinananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Ing pamaylasan ing kekang anak, minyesikanan paripasyag ning meto yato, ing pamangabos karing sabla. Arapan ing kekang kamalan, kulang laring amanong yapsering kekeng dila, para king lugod mong mayupaya, ameyakit kapamilatan ning krus. King krus, may bulalaging kapatawaran ka rin tao. King krus, migtagumpeya ing Kristong pinakura.
Ulinita kang bering sa blangkora ring ang hel karing banua, darit ming kaya kang ligaya lain makiabe, alang toknang babiye kapurian kaya at ngaming ang kakanta. Siklaw tamo po. Tunerapin, banal oy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ratingayin king spiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayami daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinapet pepasalamat iyakeka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amitawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Bingining kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanang kang tipan, ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Palakad tamo po. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ini gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo. Darawon mi kaya kay ting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layo ming pasalamatan kaya ka, impepalarya mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakong babamay pagamuha mo, king ikamingan sanang ni sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, pad mi ganap king lugod, kambenang Francisco kaya kaming Santo Papa, Ifrentino kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawa na, maninayang subling me, at ting sablang meyangon na biye. Tanggapan mo sa naking maligay mong harapan, pakaluluan mo kaya ngan, gawan mo kayang karapat dapat magkamit king bielananga man kayabe ng Maring Birhen ito ng Diyos i San Jose kayang esposo kayabe ring apostol lalal ni San Simon ting sablang santo
at tinupad king malbong kaburyan king kaya kabaning panawon. Puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya ibang mayupayang totoo, kagom ning banal Espiritu, pupuryan daka at parangalan, manggaman king alanangga. Ngini kapatid ko, kimit nung kapanaligan at lugod manalangin tamo, karingamanong tiro na kay katamo ning apong Ginoo. Ikapos mo kami Ginoo kisablang marok, malugod ni pagkalubing kapayapan king panuni, pangking kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninay kami kampening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelaw may kasalpantayanin kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan ng pong bilugan nagpangking kaburyan mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapatating kapayapaan ng ginumanatilia sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakitangin mi kakametong tamking kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya ko nga, peace be with you.
Siklo tamo po. Karong kapatid, nyo ing kordero ning Diyos, nyo i Kristo. Lulugod tamo, ulim yun na nakatang liguran. Ing lugod ng mapibabata, ing lugod ng manyatsad. Iyang milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamongan, itamong mayahos, kingapunaning kordero. Ginoo, kaya kumatampang tanggap ko, tapos ikas mi ang amano mo, pumayap na ako. Talakatam po. Kapatid ing katawan ng Kristo, Amen. Karing at yukim pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, indapat ning espiritual, apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko, maigit kin sablang bage, at bagnasan kong tanggapan da ko, dapat paulinan ning penandit, era ka at tanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo mawari, tsuka ka rin, at paksan metong kindubusan, ing sarili ko keko. Emo sana'y paintulot kapinanman, ing mikawani ko keko. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O ipaming malugod, parati may sanang tanggapan, ing pamaglingap na niting sakripisyo, idayo na kesa na king sablang kaligaligan, pamisagsagan, pamigwatak-watak, at saupa na kaming makapakyagum, king magligtas kaya kami, king pamisasan metong at pamiyabe-yabe. Itiyadid mi king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Siklaw tamo po para padalangin king halalan. Manalangin tamo, bankin daratang apambansa, ampong panglokal ahalalan, ing tunay mag-ari, yaing kaburyanin Diyos, at mamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamidit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamang amano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi, yaing gawan tune tuntunan. Baning kayapan, ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampong may na, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kadikasan, aliya milako pansin. Baning pamisasan metong, yung mamiedalan, kindaklat ning kapayapan, ampong katimawan. Baning banal at takot kin Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan, king gobyerno. Manalangin tamo. Pastol, Pastol ng ning kaladwami, ampong talapagligtas talapagligtas ng meto sikluban. Ing politika, ing pikalugmo kaya kami, meto mapanagkat, pansumuyo karing sabla, ampong dagol king kabanalan. Antabayanan mo, ing politika, king bansami, antimoy pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ipamanantabe mi king politika, para karing butante, ampong kandidato, mamiye parangal king mal alagyo mo, at makasaw, bang sumulong kami, king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. San Simon, Apostol, Ipanalangin mo kami. patulming Nuestra Señora del Pilar de San Simon, Ipanalangin mo kami. lukloko po sagli karating mapila na yamano. At duwa pong bagay, keninako mo, amanong kapasalamatan, ampong amanong paganaka. Kapasalamatan, kaniting tauling biyernes, ning pamagstasyon ning Cruz, ring menimuna, yapin ring kapatagtamo, king barangay San Jose. Palakpakan tala po. Antimorin, kaniting, sabi ko nandin, tradisyon tamong Biyernes Dolores, pagmasosyan tamong ini. Salamat king kamadera ning Birhen de la Rosa, Dolorosa, yapin ring Pineda family. Takal po salamat, palakpakan tala po. Ang tumurin, kaya kayo pong menantabe, minyad sa king stasyon ning Cruz, at karenggang dinalo, at kareng may kiyabe king pamagmosisi kareng misa balang Biyernes kareng miyayaliwa pong barangay. Dakala salamat
mo rin po kaya kayo karing meni bala, manimuna, na po karating kapag masusyan, takal po salamat. Dapat kapatid, magumpisa tapa mo, kalupanin nga sabi ko, as far as the committee of Quaresma Maleldo, all is set with the last meeting yesterday. Pila mo rin pong meetings po ita. At ati naman pong bunga in pamag-meeting. Inyapin po, paganaka, ne po, rining kaya pong schedule karen daratang pong Aldo. Muna, kaniting daratang Domingo, lungob ne po, ing Maleldo, magkumpisay kin Domingo de Ramos. Uli nga lang misa kareng chapels, ne po, at lula po rin misa tamo kaniting Domingo. Alas 6, alas 9, ampong metong po king gatpanapon na alas 5. At tala po kakalingwan, din kaya katamo pong palaspas niya po, kareting kapag masusyan. Itanggat panapon po pala English Masya po. Kaparokya ka Facebook, naka-live po tayo. In all masses to, Kiko? In all masses? Wow. Talagang napakasipag ng sokom natin. Live po lahat daw po ito. No po? Pili na lang po kayo. Anong oras po kayo dadalo? Lalo yung mga nasa ibang bansa. No po? Pwede rin po, virtual blessing of your palaspas. Yes, that is allowed po. Ready your palms, no po. Kaya katawang po kayo siyempre, impong pamamendisyon, maganap niya mo po kilob ng misa. Po. Didiscourage na po itang pamag-bless kay bat ng misa. Po. Kasi po rin halwa, munta lang bang pa-bless palaspas. Ela po simbo. Po. Amuyutan da ko pong kompleto niya po ing misa. Dua po, siya po iniking Facebook ang popo ka rin tarpulin pero baka nito po highlight tala mo. Lunes Santo po tayo kakalingwan, kumpisala na alas 3, makastandby mo po yamong Kenny, lawin ko po na makapangumbira, tapa pong pari, makiramdam ka rin kumpisal tamo po. Kenny pong kilog abang manaya ko po, mangumpisal, alas 4, dalaning cruise, and then pangumbira kaya po ini misa kaya being ke our very first parish Lenten recollection. Yan po. Thank you Kiko for the poster. I will be requiring, I don't want to use the word require, oblige, po uling parish Lenten, all religious mandated organizations in your uniforms. In your uniforms. Diba? Taakit ko nung pilan na rin ating LECCOM, ang pangalawang organizations. Lalo na, ratang new members, pwede ta, uling anting bayong salagpi, bayong miyembro, they need this recollection. Po. On Monday, 5 o'clock, Misa/Lenten Recollection. Ano po kasantingin tema, ikit ko na po, ano po yung kakatamong speaker, ano po yung malambatan na po kayong tabi, kaya parokya, ano po, Brother Gerald, ano po kalagoy itang flow na po ng recollection. Sayang po nung amis tayo pong pakiramdaman iti. Okay? And then Martes Santo, kumpisal na naman, alas 3, nung iyan ko may kapang sa Lunes, dalaning krus alas 4, ayan po, misa na yan po, 5 o'clock, everyday niya po ito, Holy Week. And then 7 o'clock, relax, abang mag-relax, mag-reflect, kitang palabas na po king online neto. Alike ko, kimbale, kimbala ako palabas siya kay kilob. Tulak ng manok, featuring, ayan po, yours truly, Father Rick playing the role of Jesus Christ and the Blessed Virgin Iraset. Kaya pong Lenten Sarsuela. 7 o'clock ako, available at the Nuestra Señor del Pilar Parish Official Facebook page niya po. Pag-online kayo mo po kano. Miyerkules Santo, exciting niya po yung Miyerkules Santo. Ating misa na naman pong alas 5, please. Alas 7 po, maganap niya po yung miyatong malambatan na pong amis niya po. Yapining miyatong prosesyon niya po. Daring kaya katang Santo, 33 caros and kamadera ding may confirm na po. At ay yakabot prosesyon, at niya pong katekismo, hanggang santo, at nung naning karelang relasyon king kwento, ning pamaylasan ning nga pong ginoong kasampaltayanan, mibiya po, katekismo yan naman po. So, yan po kabot prosesyon. Pero po, ala pa pong manyulo, dahil allowed mo po ratang kamadera, midinala mo pong maximum number of members na po ning family dang manalali king
prosesyon. Nung makasimba ako kitang Miyerkules po, you will be able to witness all the carols kasi po paglimbunan, iya mo po yung may approve at inapprove na po ng diocese. Shorter route, tutukita pa mo rin po kay protocol, beba na po ng diocese. Sanyapin po yung ruta paglimbunan, pero mira siya po hanggang King Plaza, King Palengke. Very good. Exciting. First time ko po after 3 years. Ngayon kaya po akit ining tradisyon yung kaya San Simon. Thank you. Karen kaya katamo pong kamadera niya po. Webis Santo, tuloy ko niya po, Pamandakit Cordero, 4 o'clock. And then 5 o'clock po, another misa. Yapi na po yung Paschal Triduum. Magumpisa niya po, King Misa ng Tauling Apunan. And then, immediately, may kapamipatente ng Santissimo Sacramento, yapo po itang kiyatang bisita iglesia. Niya po, inya, pwede tapong manatili, bang migunam, manalangin, harap na po ng kiyatang Santissimo Sacramento. At yung pong changes, imbes na po kiluwalo rin lately, uran, nasa low pressure area, so banta sugrado po, kinin niya pong kilub, in exposition of the Blessed Sacrament. At posibleng ating pong data mamisita, we welcome them. But then again, of course, deng marshals, tamo po, panatilian ng katampong protocol. Okay po? Misaraya po itang bandang alas 12 na po ng Kapitangan Bengi. Yapin po itang usual tamo gagawa na bisita iglesyang Amanwanda. Thank you po. Biyernes Santo tana. Alas 12 ng Ugtongaldo. Makatapak. Okay, di wow, sige, sakripisyo, ne po. Minsan mo man ini, Biyernes Santo, dala ng krus, 12 noon, dumurot po kayo ng patio, nang ako magkamali, iting ruta, ne po, makatapak para kayong dalan ng krus. Alas 2, salamat kay initiative da po ng Committee on 7 Last Words, the SOCOM, Kiko and Company. Yes, may pag-record na po ng impitadong pari, both taga Pampanga and Manila, Father Luciano Felone is there, and then yours truly, mapila na pari kim vicariate for the 7 last words. Impakisabi, nung bisa na kong maranon kini, 2 o'clock, play niya pong Kiko, deng Sokom, Ken, migunam. Pero nung ako miratang king bale, ma-online niya ako, king kaya katamo pong Facebook page mo rin. Pero malago, dire-diretso na po, tang alas 12 po yung 7 last words. And then tang tauli po, yapin po yung pamipuk, ang po yung pamamendisyon, king bayang larawan na po ng Dolorosa, lele na pong apong Mama Kalulu, Santintiero, kita pong bandang gulot. Iya pong ikikatamong i-bless at i-enthrone. After the 7 last words, ita pong prosesyon naman ng kukay ni Kilub ng Dolorosa. 3 o'clock, yapin po, yung kikatamo pong pamamugi king Banal a Cruz. Po, apin po itang veneration of the cross. And then another procession. Talagang yung kikatamo pong committee, talagang tinodo na. Good Friday procession. Po, paglimbunan niya naman taneko, same route, Execom, Simon. But this time, 29 na lamang po uling mibawasan na pong 4 din kaya katamo kanitang karo niya po. Again, nung atsukot kitang Biyernes Santo, akitala pong pasibayo relating karo at procession. Last, the next day, Sabado de Gloria, Hallelujah, Bihilya ng Pasko, alas 7. And then, magdalang danom, kandila, mag-bless siya yamong. And then, alas 9, atin mo naman pong salubong. Kompleto yan po, Pero, aluwa pa po itang salubong akagis na nakasanayin mo. Kalupan ng last year, salubong will be done inside the church. Atin pong Mama Mary at atin mo naman pong angel. Nung nano po itang essence po, essential part at yun po, itang venue, ang poratan dita ka, naus mo kareta ati del, chuchu, makine, dita lalo pa puretan. Importante po itang essence na yapin tang pamananggal kitang paldas o belo ng Apong Dolorosa. Alas 9, tuloy-tuloy po ito, so you can stay after the Mass for the salubong. Last, Domingo ng paman yung blumebe, at duwa lang po rin misa tamo 7 o'clock, ang po pong 9 o'clock, kay Batukiya po ing binyag. So wala pa pong misa ka rin baryo, manibatan po nandin, hangga bukas, hangga po king Easter Sunday, the masses in the barrios will resume week after Easter Sunday. Yan po. Tamo po, salamat. Projects and kay malugod ko pong pabalo kayo, makataba pong puso, hanggang Holy Week, ating pong 2 additional donors para karatang
panas niya masikan tamulub, ratang apat keng libutad, o ita po, gagawan danalano po. Balipotin kong pong sabihan kaya kayo, potang kayo dumalang ko karin bayang akit, nung makanan niya, kanitang minunay bakod, adobe la pong akol kulda around 4 feet under the original ground now. That means there was a time yapin ing pekabakod ng parokya ta kanita. Very interesting. Pengwa mila pong dinocument mila po reta. Adobe la pong mga ragul. Ilan namang gamitan tamo ketang cladding. Niya po. So salamat katang 2 donors. Niya po. Tametong deng Sumba Mates of San Juan. Tiyo itita. Ang po remembers ni-endorse do ka na ako last week. Tametong niya po bisa pamanggit. Tametong mig down payment niya pong 10,000 at siya po abroad tayo po Santo Niño. Tametong San Jose and then the San Juan Sumba Mates. Patuloy po in pong pamagapil, uling patuloy la pong mag-respond then taon niya kanita dakal pong salamat. King maligwang panahon mayari ya po and katula na po nga pong pele uling pangarap niya pong mayang ubi mako po ito niya. Thank you for helping me realize my mother's dream para po king parokya yapining bakod na po ning kaya katamo pong parokya. Ito mo po, kaya kayong mag-serve, salamat. Sinuyo to all the religious mandated organizations. Talakad po ngayon, itanggapan tayong bendisyon at impamupos. So, may kita mo po Domingo. Ano po? Domingo. Inginu, manatili kaya kayo. At keka antemurin. Tukuyo rin buntukyo para king masusing bendisyon. Ginu, umeka keni, manukdangan kabusal, ning kaya kang balayan, at pasiknangan mula kapamilataning kaya kang grasya. Sa upan mong manatiling malapit kaya ka, king panalangin at dinan meng tunay lugod king balang metong kaya kami. Amen. Bendisyon na ako po ng Diyos, may pahin tuto, kilagyo ng ipampon na ampon ng Espiritu Santo. Amen. Umayin ako king kapayapon, maging Kristiyano, mo king amano, maging Kristiyano, king dapat at gawa. Salamat, King King Diyos. May pengi kaya kayo nga po.